I pozdrav svima ljudi, ja sam Lazy i dobrodošli u novi video. Mislim da je vrijeme da saznate. Nisam više u džumbusu. Pobjednik Videostar natjecanja je... Lazy! Yeah, look on, yeah. Remix. Walking in the trap like a boss. Y'all champagne with sauce. Ooh, y'all champagne with sauce. Yeah. Y'all champagne with sauce. Ooh, y'all champagne with sauce. Look on, Y'all champagne with sauce. Ooh, y'all champagne with sauce. Yeah. Y'all champagne with sauce. Ooh, I just put my wrist. look on. Ooh, yeah, look on, yeah. Y'all came in with a saw, ooh, yeah, I came in with a saw, yeah. Bitch, I flare red raw, yeah. Bitch, I flare red raw, yeah. Yeah, I came in with a saw, ooh, yeah, I came in with a saw, ooh. Bitch, I flare red raw, yeah. Bitch, I flare red raw, yeah. Walking in the trap like a boss, ooh. Walking in the trap like a boss, walking in the trap like a boss, ooh. Walking in the trap like a boss. Istina, sad kako to? Pa ne odlazim jer mi je loše, nego jednostavno imam neke svoje nove ideje, krećem nekim svojim novim putevima. Nemam niš protiv njih, zahvalan sam svima na svemu. Puno sam naučio, puno tog sam napravio, puno tog sam postigao, puno tog smo zajedno postigli. I sad eto, ne znam kako bih vam drugčije objasnio, nego jednostavno se moram i želim fokusirati se više na svoj kanal. Dajem priliku nekom drugom da uzme moj dan, moj spot, moje videe, tjednu objavu. Ja sam u te 2 godine bome našivo dosta videa jer sam jednom tjedno objavljivo i na džumbusu i na svom kanalu, barem minimalno jedan tjedno. Bilo je tjedana kad sam i po 2-3 tjedno, 4 nekad. I da ono, dosta videa sam tam našibo i sad želim se fokusirati samo na zakon braće Buraz. Hvala svima koji ste bili tu uz mene. To ne znači da stajem i dalje nastavljam na ovom kanalu. Tak da ostanite tu, lajkajte ovaj video, nadam se da razumijete. Pretplatite se ako već niste, upalite zvonce. Kupite svoj merch www.forhusters.com, bude samo hustle. I do sljedećeg videa. Pod. Y'all champagne with sauce. Ooh, y'all champagne with sauce. Yeah. Y'all champagne with sauce. Ooh, y'all champagne with sauce. Look on.